Yeti su najgori. Napisao i ilustrovao Alex Willane. Strogo povjerljivo. Produži dalje. Gilbertovo tajno skrovište. Psst, ovamo. Jeste li znali da mi goblini možemo biti prilično tajnoviti? Pojavljujemo se na neočekivanim mjestima. Vrebamo u sjenama. Mi smo majstori prerušavanja. To sam ja, Gilbert. Pa ipak, čini se da ljudi interesuju jedno neobično stvorenje više od bilo kojeg drugog. Yeti. Koliko ih postoji? Kome odgovaraju? Yeti plus farba za kosu jednako je Bigfoot? Je li kokoš umiješana u to? Šta mi ne govori? Da li oni prave snijeg? Ili su možda napravljeni od snijega? Sad znam šta ćete reći. Yeti su tako cool i misteriozni i tako dalje i tako dalje. Ali mnoge stvari su jednako misteriozne koliko i Yeti. Najmisterioznije stvari. Na primjer, zubić Vila. Šta ona radi sa svim tim zubima? Gnomovi. Kako drže svoje šešire tako šiljaste? Sendviči sa puterom od kikirikija i bananama. Hljeb plus kikiriki plus banane jednako ukusnost. Zašto su tako dobri? I naravno, goblini. Kako su tako pametni? Kako su uvijek tako moderni? Koje se tajne kriju iza tih očaravajućih očiju? Nema šanse da su Yeti misteriozniji od goblina i ja ću to dokazati. Jedini razlog zbog kojeg ljudi misli da su Yeti misteriozniji je taj što ih niko nikada nije vidio. Dakle, ja ću to riješiti. Pronaći ću Yetije i uslikati ih, čime ću dokazati da nema ništa misteriozno u vezi sa ovim pahuljastim planinskim behemotima. Vidite, samo nekoliko minuta u mojoj potrazi i već sam uočio Yetija. A sada da ga uslikam. Dokaz o takozvanom misterioznom grmljem. U redu, to nije bio Yeti, nije problem. Sigurno će biti jedan ovdje negdje. Samo treba da se popnem više na planinu. Aha, to je definitivno Yeti. Konačno će svi znati istinu o zeki koji kleše led. U redu, nisam ljut. Umoran? Naravno. Smrznut? Apsolutno. Ali ne napuštam planinu dok ne pronađem pravog Yetija. Kako bi ljudi nadaleko konačno saznali istinu o veoma dosadnom stvorenju koji je polarni medvjed, kako se preslači, planinska koza koja meditira, jednorog na snowboardu u debeloj ljakni. To je to. Odustajem. Zašto je tako teško pronaći i jednog jedinog Yetija na ovoj cijeloj planini? Samo jednog! Je li to previše zatražiti? Očigledno jeste. Tražim previše. A znate li zašto? Jer Yetiji su najgori! Lavina, spašavajte živote! Tajno
u skrobište jetija. Kao što sam rekao, jetiji nisu toliko misteriozni. Samo su malo stidljivi. Sve dok nisu. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Nemojte zaboraviti da kliknete like i pretplati me kako biste bili obavješteni o novim pričama kada ih objavimo. Ćao, klinci!